Mananjalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod ogai machon mar doho Willy Mutunga koro seo sirikal ni kod paro mar gweyo oko joyal bura mag doho maduong' mogik Supreme Court kod ogai mar doho Martha Koome. Kagilose gwenge mopogore opogore, Gachagua kod Mutunga wacho ni nitie maling'ling' ni sirikal keto liet ne doho e kindeni ma ikruok itimo ne yiero ma 2027. Been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu, toa huyu.